Pemirsa Kepolisian Risol Polres Jembrana Mopidabda bering sejeroning nampenin antrean kendaraan ritat kala harus mudik menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali. Wenten langkungan sama personel miwah 6 genah parkir selantang Jalan Denpasar Gilimanuk ke Siagayang, anggen nampenin penincapan pemudik warsane mangkin. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tripurwanto Mausang, 6 kenah parkir inucap raus saking 4 kenah parkir anggen truk sumbu 3, sanik kantun maoperasi sahel kali kenah parkir anggen kendaraan pribadi sahel sepeda motor. Pai ketandane taler Mausang ngenenin indik cara bertindak CBT ritat kala nampenin kahanan arus mudik. CBT kasiagayang ring kahanan normal, padat sahel sangat padat. Silih tunggil inovasi sanek laksanayang Polres Jembrana warsane mangkin inggih punika patroli setrika. Tim patroli pacang nureksain sopir sani sirep ring antrian kendaraan. Nyelehin saking arus mudik warsane lintang, pamidabdab antrian lantang, sangkaneng wenten sopir sani sirep tur merarian. Raris pengaturan lalin ring Gilimanuk ngawigunayang sistem sadurung nyane. Ring sajoning nampenin antrian kendaraan tetiga gang ring kelurahan Gilimanuk sane terhubung sarang areal kargo Gilimanuk miwah terminal manuver taler kawigunayang. Gang pertama kaulengang anggen sepeda motor, gang kedua kendaraan sane madue tiket, raris gang ketiga anggen kendaraan sane numbas tiket on the spot. Nampenin penarke panincapan pemudik kantos 30% ring warsane mangkin, ASDP sampun niagayang 4 armada kapal besar ring dermaga 4 pelabuhan Gilimanuk. Ngenenin indik rekayasa lalu lintas, AKBP Endang Mausang pai ketandani pacang masa seleh saking warsa sadurung nyane. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.